Bula. Gue minuni mereka yang untuk teletak di forum 6 FM, namun 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Nisambulu binaka. Sai ko ngo na Vakaleleka ni nonda itukutu ko na mbungi ndindai. E bunga na lewni bonua na ngoni buli keira na ibagalislesi na nonda bonua era ngolani na balni mate ni tu ko Amerika na kiana laki pamuri na bindi ni lebu ni presidendi ni bonua lebu ko Amerika ka tor bugiti ko na ngonongo. Ngwendo na ngauna binaka be rongo me bakani bunga esengi mataini ngauna meratiki kina songo lebu ngo. Tukuna matani tu Amerika kina nonda bonua Joseph Sela nindu na itubutuba etoribaki ena kena bagarauta kina bendi ngongo ena kena ndingita kina presidenti vo na madala ni bendi ngongo esa na rawa mena bagatakilai ena singa ni mataka rauta ni ndona rau tolu sanga bulgo tolu $1 million esa solioti ena rukuni bebuke beira na sianga ni takataka ena bukuni mate ongo na COVID-19 e bagarauta kana mate ni tu ena bebuke ongo e basanga bulgo $1 million ngo e tolu sanga bulu $1 million mai ne tubutu boi labu ni mate ni tu bagarautaki membaleta na mate ongo na COVID-19 katini ka $5.1 million mai ne tubutu boi labu ni mate ni tu tukuna na ministani labo aya said kayum ni ongo e tubutu ni mate ni tu e na bugu ni kena sangai me bagatoroi daketaki na mbula boi labu ni mate ni tu kinang gito e sana pangandita kena loma ni vana singa meongo se o na time sana tau kena na mbilo lebu ni Vodafone Premier League na time ni suba erto sa tu bagarau pagatelanga kina na time ni rewa nandi keilau toka na time ni nandi rona bingen rabu ke na time ni suba e na rara na ENZ Stadium e na tulno kaloko e na yakabi ni singa tambongo mai tabe kiri na Vakaleleka ni no ande tukutuku na kene kuri e rano na seman stiseni na Radio Fiji 1 kina Bula FM ni Vakaleleka binaka. Toka leo na sere so na Bula FM number 2 NSR isu. Bula FM, number 2 NSR.